gave a go-ahead, and, under the cover of darkness, the highly trained Delta Force arrived. On the last day of 2025, Washington hari ku itariki eshatu ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 Amerika irongeye yanditse amateka. Amerika igihugu cy'igihangange cyongeye cyandika amateka ku mugabane w'isi yose. Imbuga nkoranyambaga, televiziyo zitandukanye, ibikomerezwa, ibihugu bikomeye byose biri kuvuga kuri perezida wa Amerika Donald Trump. Dore operasiyo yose uko yagenze kugira ngo perezida wa Venezuela Maduro n'umugore we Flores bisange mu maboko ataraye. Bafashwe n'igisirikare cya Amerika gikorera mu mutwe udasanzwe. Aba ntibavugirwamo, aba ntibavogerwa. Binjiye mu gihugu cya Venezuela ku isaha y'urukerera saa 11:22 nibwo perezida Maduro yisanze mu maboko ataraye. Iyi operasiyo yose uko yagenze, intwaro zakoreshejwe, ubwoko bw'abasirikare bakoreshejwe, icyo uyu muperezida yazize n'ibindi byose nakubwiye hano muri documentaire, ugiye kubimenya byose uko byakabaye. Ngo wayi kaze, ngiye ugiye kubikugezaho nanabiguteguriye. Nitwa Mr Alex. Iyi ngiyi ni Umva X. Amerika yari imaze imyaka myinshi ishinja leta ya Maduro gucuruza ibiyobyabwenge mu rwego mpuzamahanga birimo kokayine, gushyigikira amatsinda y'abarwanyi, kohereza ibiyobyabwenge muri Amerika. Mu mwaka wa 2020 urukiko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rukorera i New York rwasohoye dosiye y'ibyaha bikomeye cyane kuri perezida Maduro wa Venezuela ndetse na guverinoma yiwe muri rusange. Mu byaha yashinjwaga harimo ruswa, gucuruza ibiyobyabwenge mu rwego mpuzamahanga, guhonyora uburenganzira bwa muntu, kutubahiriza amategeko mpuzamahanga yashyizweho n'umuryango wa UN. Muri iyo dosiye yasabwaga kuva ku buyobozi cyangwa se ku butegetsi nta mananiza. Ibyo ngibyo perezida Maduro yarabyumvishije, abiterera iyo ntiyabyitaho. Mu by'ukuri dore uko operasiyo yagenze kugira ngo perezida Maduro wa Venezuela yisange mu maboko y'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakorera mu mutwe udasanzwe. Ku itariki 3 Mutarama 2026 mu gitondo mu rukerera hari saa 11:20 nibwo Amerika yatangije igitero gikomeye ku gisirikare cya Venezuela. Umuyobozi w'igisirikare cya Amerika yatangaje ko hakoreshejwe imbaraga zidasanzwe za gisirikare n'abasirikare badasanzwe, harimo intwaro zidasanzwe. Mu by'ukuri Amerika ikoresha indege zikomeye n'ibikoresho bikomeye cyane iyo igiye gufata umuntu uwo ari we wese yigize ikinani cyangwa se yigize ikihebe runaka. Ibitangazamakuru bikomeye mpuzamahanga, abasesenguzi mu bya politike bavuga yuko perezida wa Venezuela Maduro yari yarabimenye yuko perezida Donald Trump, perezida wa Amerika, ari kumuhiga bukware. Ni muri ubwo buryo uyu muperezida yari yaravuye muri presidence akajya kuba mu kigo cya gisirikare aharinzwe cyane bikomeye. Mu by'ukuri ahantu yarari ntago byari byoroshye kumugeraho. Ibyo byose ntibyakanze ingabo z'igihugu cya Amerika zikorera mu mutwe udasanzwe mu kwinjira mu gihugu cya Venezuela paka zifashe perezida Maduro hamwe n'umugore we. Ubu inkuru yose iri kuvugwa kuri social medias, ku bitangazamakuru bitandukanye, ni Venezuela, perezida Maduro hamwe n'umugore wiwe Flores yuko bafashwe bajyanywe muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuburanishwa mu rukiko mu byaha baregwa ndetse bakabasha no kubiryozwa bimwe na bimwe. Ubu igihugu cya Amerika nicyo kiyoboye perezida Maduro. Inkuru zikimara kumenyekana ku bitangazamakuru mpuzamahanga kuri social media zitandukanye, ahantu hose barimo baravuga ko perezida wa Venezuela ingabo za Amerika zamaze kumufata ndetse bamugejeje muri New York afungiye mu kigo cya gisirikare. Ibihugu birimo by'ibihangange, Uburusiya, Ubushinwa ndetse na Korea ya Ruguru bagize icyo bavuga kuri iri fatwa rya perezida wa Venezuela.
Mu by'ukuri abantu benshi, abasesenguzi batandukanye bafite impungenge y'uko yaba ari intambara y'isi ya gatatu igiye kuba, kubera y'uko Ubushinwa bwavuze y'uko butari bwihanganire, ndetse ibyo byose ntibyakanze abasore bo mu mutwe udasanzwe b'ingabo z'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itegeko rikomeye cyane, ku mahugurwa, ku myitozo bahawe ihambaye cyane, ku itegeko ry'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Amerika. Bari bahawe neza amabwiriza, igisabwa cyose bagikore, niba ari ukumena amaraso bayamene. Bahawe ibikoresho bihagije kugira ngo babe bafashe mu masaha makeya, mu minota mikeya, Perezida Maduro hamwe n'umugore we. Intsinzi baje kuyigeraho mu gihe gito cyane, mu masegonda make cyane, bakurikije ndetse bagendeye ku budahangarwa n'ububasha bahawe n'igihugu cyabo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere y'uko nkugezaho ibyo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje nyuma y'uko afashe Perezida wa Venezuela, ndagusaba gukanda subscribe, ndagusaba kudusangiza ibitekerezo muri komenti. Ngewe ugiye kuzajya ukugezaho bino biganiro bicukumbuye, bigezweho, bya politike ndetse na documentary zigezweho, amateka y'isi ndetse n'inyigisho nyinshi zitandukanye. Nitwa Mr. Alex, iyi ngiyi ni Umva X. Ndagushimiye cyane. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko afashe Perezida wa Venezuela, yahise atangaza y'uko ubu igihugu cya Venezuela kiyobowe na Amerika, ndetse anatangaza y'uko Perezida Maduro agiye kwerekezwa mu nkiko akaburana, akabazwa ibyo ashinjwa n'ibyaha yakoze ku buyobozi bwe cyangwa se kuri guverinoma yiwe. Perezida Donald Trump ni umugabo utaripfana, ni umugabo ugaragaza igitinyiro ndetse n'ubudahangarwa bw'igihugu ayoboye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntaripfana. Tugana ku musozo, iyi ntambara itweretse ubudahangarwa n'ubukaka n'imbaraga zidasanzwe igihugu cya Amerika gifite ku ruhando mpuzamahanga. Iyi ntambara itweretse yuko igihugu cya Amerika, umuntu wese gishaka, umuyobozi wese gishaka, mu masaha kimushakiyeho, mu minota kimushakiyeho, kumubona ari nko guhumbya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kwigarurira igitinyiro n'igikundiro ndetse n'ubudahangarwa ku ruhando mpuzamahanga. Iyi operasiyo itweretse ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuntu wese gishaka, umuntu wese cyifuza, mu masaha make cyane, mu minota mike cyane, nko guhumbya. Ako kanya yabyanga yabyemera, bamukoresha icyo bashaka ndetse bakaba bamufite mu biganza byabo. Nta gushidikanya, Amerika irongeye izamuye igitinyiro n'ubudahangarwa n'ubushobozi ndetse n'ubutasi bwayo byongeye kugaragara ku ruhando mpuzamahanga. Ndagushimiye wowe twabanye hano kuri Umva X. Ngewe twabanye nitwa Mr. Alex. Ndagusaba kugira ngo nanone ukore subscribe niba utarayikora. Ndagusaba kudusangiza ibitekerezo byawe muri komenti. Mu by'ukuri kudukurikirana no kwiteganyiriza, kubera yuko amakuru wakura hano n'ahandi hantu uzajya uyasanga. Ndakwishimiye kandi guhaye ikaze. Reka dusubire muri foto iri bukurikireho. Nakagaruka.